Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe aho muherereye hose. Uyu munsi rero tukaba tugiye kwiga amagambo wakoresha uri kwa muganga mu rurimi rw'Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda. Mukomeze kudukurikirana rero kuri uru rubuga, tuzajya tubagezaho ibiganiro bigenda byigisha amagambo wakoresha mu bice bitandukanye byose ari kwa muganga ndetse ari no mu bindi bintu bisanzwe ukora mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero tugiye kureba ibyo dukoresha turi kwa muganga, uburyo twavugisha abavuzi bacu mu rurimi rw'Icyongereza. At the hospital. Kwa muganga. At the hospital. Kwa muganga. Do you know at the hospital? Ese waba uzi kwa muganga? Do you know at the hospital? Ese waba uzi kwa muganga? Ukaba wasangamo ibintu byinshi bitandukanye aribyo byanditswe hano. Hospital. Kwa muganga. Nurses. Abaganga. Doctors. Abavuzi. Receptionist. Abakora ku meza y'imbere cyangwa se abakira abarwayi. Patients. Abarwayi. Medicines. Imiti. Rooms. Ibyumba. Patients room. Ibyumba by'abarwayi. Nurses. Abaganga. Doctors. Abavuzi. Receptionist. Abakora ku meza y'imbere cyangwa se abakira abarwayi. Patients. Abarwayi. Medicines. Imiti. Rooms. Ibyumba. Patients room. Ibyumba by'abarwayi. Reception. Aho bakirira abarwayi. Aha ngaha rero ni hahandi ugera ku idirishya bakakubaza icyo bagufasha. Reka turebe rero uburyo bagenda babivuga. Barimo kukubaza icyo waje kureba cyangwa se icyo waje gukora aho ngaho. How can I help you? Ese nshobora kugufasha iki? I have an appointment. Mfite rendezvous. What is your name? Izina ryawe ni nde? My name is John. Izina ryanjye ni John. How do you spell it? Ese baryandika gute mu nyuguti? How can I help you? Ese nshobora kugufasha iki? I have an appointment. Mfite rendezvous. What is your name? Izina ryawe ni nde? My name is John. Ushobora nko kuvuga izina ryawe. Uru nguru ni urugero twatangaga. Have a seat, we'll call you. Fata ibyicaro turaza kuguhamagara. Have a seat, we'll call you. Fata ibyicaro turaza kuguhamagara.
waiting to be called. Ese utegereje ko baguhamagara? Fill out papers. Kuzuza impapuro. May I get translator? Ese nshobora kubona umusobanuzi? May I get translator? Ese nshobora kubona umusobanuzi? Yes, you may. Yego, ushobora kumubona. Waiting room, sitting room. Icyumba cyo gutegererezamo cyangwa se icyumba cyo kwicaramo. Ahangaha rero tugiye kubereka ikiganiro umuganga cyangwa se umuvuzi agirana n'umurwayi. Doctor: hello. Bite? Patient: Doctor, what can I help you today? Ese nshobora kugufasha iki uyu munsi? I am sick. Ndarwaye. How do you feel? Urumva umeze gute? I am feeling stomach, headache, pain. Ndumva mu nda ndetse n'umutwe biri kundya. What is wrong? Ni ibiki biri kugenda cyangwa se urumva byagenze gute? What do you need when you're sick? Ese ukeneye iki mu gihe warwaye? Drink water, sleep, eat and take medicine. Ukeneye kunywa amazi, kuryama, kurya ndetse no gufata imiti. See you next in the next appointment. Tuzabonana muri rendezvous y'ubutaha. Don't forget to come back in 1 month. Ntuzibagirwe kugaruka mu kwezi kumwe. Tell the reception to give you the appointment. Ubwire abantu bari gukora ku meza baguhereze indi rendezvous.